Sawubona Siphumelele. Sawubona sithando sami unjani? Sambona mprofeti wami. Sawubona sithando sami. Ngibatshela abalaleli. Kodwa Jesu, kodwa Nkulunkulu. Ngibaxoxele yini abalaleli noma ngingabatsheli. uJesu uyasindisa. Noma imfihlo le. uJesu uyasindisa. Akanqeni uSiphumelele ukuthi ngo4 ekseni akuvuse. Athi uthe uNkulunkulu. Akanqeni ngiyanihlebela nje balaleli ngoba niyazi le ndaba. Mina ngufakazi mina ngingabhala incwadi ngalomphefumulo. Akanqeni uSiphumelele uthi uyavuka ekseni ubona imissed call yango4 ngoba khona lento uNkulunkulu ayishile kuyena. Wesiphumelele ungubani? Ngizokubuza lokho namhlanje ngizobuzela abalaleli ukuthi kahle ungubani? uSiphumelele ingane yakwaNgcolosi eMshazi, ngizalwa uMamkhize ongasekho noMbambo isitulo samaselesele. Ubaba wami lapha kwaNgcolosi eMshazi. Ngasithanda igama lababa. Ubaba wami ibongo zakhe isitulo sanoma yi isitulo nje. Awusukaneni manje. Ubaba wami ongizalayo ngiyindodakazi yokugcina kubazali bami ababa nabantwana abawu4 badlule emhlabeni abanye. Ngeke ngithi ke bashona ababili wafo yedwa. Athi omunye uhlukanisa kanjani? Ngithi laba abanye badlula ngendlela ejwayelekile kodwa lo munye wanqunywa uqhoqhoqho washona ngangisemncane. Indlela kaNkulunkulu ayifanele abantu. Washona neminyaka u15 ngokunqunywa wabulawa kabuhlungu kodwa washona esake wangithengela ingubo yokugqoka. Wawungakanani ngalesi sikhathi? Ngangina 6 years ngaleso sikhathi. Khona nje into oyikhumbulayo uma umcabanga yaye kubuye? Ngenhlanhla indlela engakhula ngayo ngahlakanipha early, akukho nokukodwa engingakukhumbuli. Kwakuyizimpi ngaleso sikhathi. Uma wami wayesebenza kaGcwensa kaNyuswa ehamba mhlawumbe indawo engangokusuka la uya ePine Town. Kwaba nempi, kwakunabantu abahlala ekhaya. Ubaba wami wayethanda kakhulu ukuvikela abantu behlala ekhaya. Kwafika la ukuthi khona mabefuna ubaba wami babulala ubhuti wami bahlasela ekhaya ngoba sasabantu ababeswele. Ngangifake ibhayi elithile noma umtakelo ngolimi langakithi elumbala nje ngilifakela liyingubo kimi. Badubula ubaba ohlangothini wawa phansi. Mayewa ubaba ngagxuma mina ngaya kombamba. Mangimbamba vele kusukela ebuntwaneni nje khona indlela engangiyona yokuvikela. Kwakuzenzekela ukuthi makukhontenze kumuntu mhlambe kube khona indlela ekugxuma ngayo kimi. Ngafike ngambamba wase ubaba wavuka. Ngesikhathi ngimbamba bajika basebengenile ngoba kwakurawundi. Wasukuma ubaba waphuma washiya mina nomama nobhuti wami. Ngiyamkhumbula uma efihla ubhuti wami ngebhodwe emboza ngoba yayibulawa ingane yomfana kaBaba wami ngaleso sikhathi ngoba kwakubulawa imbewu kaBaba wami ngoba kwakuthiwa umuntu okwazi ukuvikela abantu nje. Ngiyakhumbula ukuthi ngasindela ukuthi ngiyingane yentombazana. Ngiyamkhumbula uma ephendula iphinifa engibopha ngalo esemshila ubhuti wami enokholo lokuthi uzophila. Ngiyakhumbula ukuthi sathi masiphuma uma welindele ukuthi bazomdubula lapha ngaphambili inhlamvu iphume kini kodwa ngoba uNkulunkulu webaleka nami saphuma nomama sabo kubeka unyawo eminyango bakhuza iji belikhuza kubhuti wami bamnquma kanjalo. Wayenenxeba nje sifubeni wawungabona ngaphakathi. Ingakho ngangihlale ngithi umama ongizalayo impela walashwa uNkulunkulu. Ukubona ingane yakho inqunywe uqhoqhoqho kusela intambo kuphela la ngaphakathi kwakufanele kube ingqondo yakhe kayiphelele kodwa uNkulunkulu emuhle wamphelelisa. Siyambonga uMamkhize owama nawe futhi waba nesibindi sokuthi adlule kulesi simo. Uhlezi ke uma ngabe uzintroducer uthi uSiphumelele musuthi Sayoni Senkosi. Uthi Sayoni Senkosi sitshele namhlanje usho ukuthini kuwena lobu busayoni? Ubuyoni kimi akusilona ibandla. Yeah. Kodwa umoya kaNkulunkulu ohlezi phezukwami. Athi shumayelayo indodakazi yaseSiyoni. Usuke ngakhulumi ngebandla kodwa usuke kukhuluma ngomuntu ongasaphila impilo yakhe kodwa uphila impilo akayikhethelwe uNkulunkulu. Ngithema ngikhula ngihlabelela ngizalwe emndenini abantu abahlabelelayo. Besingena lutho kakhulu kodwa nganginento nje ekimi. Ngangifunda iphepha ngithenga iphepha ngifunde.
njalo nje ngithenga iphepha noma ngabe kuthiwa ngesikoleni mina ngangihamba ngeenyawo ngiqoka icathulo ngasesikoleni kuthiwa ziyongiwa ngiyamkhumbula umama othi samateku ogogo ngiholile uyababona ogogo shoes enzela ukuthi ngingabulawa umqweqwane ngangihlabelela esikoleni ngamanikinikana nje ahlabelelayo wangithatha uNkulunkulu wangisa kuma group endawo emveni kwalokho ngabona iphepha elibhale ukuthi I want to sing gospel ngahamba ngaya khona lapho mangifika ima musuku ngiphuthuma ungakafiki lapho angifuni usheshe ufike lapho ngisafuna ukwazi ngisafuna ukwazi ekhaya lelo khulela kuna ngoba isisekelo siba sekhaya isisekelo esikhulu siba sekhaya uma ufundeni kuyena into engiyifunde kuma ukuthi uyame eqinisweni likaNkuluNkulu noma kuhle noma kubi uma ubezalwa emndenini wasembo wabantu abanotho wabantu ababusiswe uNkulunkulu ngobuhlakani ubebusiswe ngalendlela ukuthi wengasangashadi nobaba wami ngenxa yesimo sakithi baba mokokuqala wazalwa waba ingane yisibusiso ingane yisibusiso wakhulela esibhedlela iminyaka emithathu ezephuma ngoba wazala umlenze wakhe omunye unamathele ngemumva kwacaca ukuthi kumele ahlale esibhedlela mengaqhamuka nje lapho uyaxhuga akaxhugo kokulimala uxhugo kokuzalwa ngoba uyingane yesi11 kubo uma wami washada nobaba ngiyakhumbula ukuthi impilo ayikazi belula okokuqala uma wami uyaxolela wakwazi ukuxola ukuthi ubaba wayephila nabantu kwaze kwadlula umntwana kodwa uma udlule emhlabeni behlala bonke nobaba usho ukuthi wayephila nabantu la angithi labantu ababezohlasela ekhaya babefuna ubaba ukube uma wami waye umunye umuntu wengathi lengane nokuba ishonile ishone ngenxa yakho kodwa wakwazi ukuthi adlulise ubuhlungu understand ukuthi kwaba ukuhlaseleka nje okungahlanganisile nokuthi wedayisa umndeni wakhe uma nawe nibe nobudlelwane obuqinile kangangoba uma ubesikade esiqonda kahle isiphiwo sakho sitshele kafushane ngaloko bese futhi usitshela kafushane ngokudlula kwakhe emhlabeni uma wami maye ngizala uthi kwafika umuntu ekhaya wamemeza ubusuku bonke wathi kuzela isimanga kuzela untokozo uma uthi kusukela ngemncane ngangingenzi njengezinye ingane mangabe kungekho ngangingalambi ngangingakhali emveni kwalokho ngaqhubeka saphila yonke indawo lebesiya khona besiba nomama mangiyothandaza mangiqala ukufikela ukuthi mangiyothandaza ngithi ngilele kufika umuntu kimi athi hambe ehlanele ukuthi uye kothandaza umama wayengiphelezela ngoba kunezithombe nje engakakwazi ukushutha kahle ayengishutha zona enovalo lokuthi ngizongabuye because umndeni engizalelwa kuona umndeni wabantu besintu ekwazi ukuthi umuntu onesiphiwe esinjengesami mhlambe kumele abe ngendlela ethile ayoba mhlambe isangoma noma mhlambe abe ngendlela ejwayelekile elindelekile ukuthi mhlambe uzoba umthandazo othandazela abantu abathile ngendlela ejwayelekile kodwa kwacaca ukuthi uma uyakwazi ukunderstanda ukuthi okantokozo kodwa akufani ekhaya nginguntokozo athi untokozo nawami okwakhe akufani untokozo kwazi ukukuvusa ngo2 athi asikhulekele ubani kodwa angatshelwa athi akufani okwakhe akafuni lutho ngako mina bengisaba emhlabeni ukuthi kwaziwe ukuthi khona engikwazi ukukubona mamzanele selokho waqala ukungazi akukho lengiyakhona ngingatshengiswanga kwenzakalani and in most cases mangabe ngiye endaweni bengisuke ngingayele mina bekusuke kukhona umphefumulo enguyele kodwa ngingakwazi ukutshela abantu ukuthi kunokuningi engikubonayo abantu abangakuboni so umama wena kungigada isikhathi esiningi mangilele kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzophaphama abe nento ethi usekhona yini endlini ngoba wena mhlambe ngizolahleka noma kuzokwenzakalani masilala sithandaze masingena kokudla sibasa umlilo senzele ukuthi kushunqa intuthu senzele ukuthi abantu babone ngazi ukuthi kukhona ngake kwakhona ushukela sushise senzele ukuthi kube ngazi ukuthi itiye kube brown yazi sasiliphuza liphuzeke uNkulunkulu wangithatha mangiyaqala ukuphumelela wangipha u6 umama wathi hamba mntanami labo 2 abathathu bazokwenzela isimangaliso salusu sitshela ngalolu daba ngoba nakho usungena kulona mhla ufunda iphepha ubona ukuthi hayibo engathi khona ama auditions kanti sekungumzuzu wakho wokuthi uNkulunkulu ayishintshe impilo yakho ngivuka njalo ngiye ePinetown ePark ngifike ngihlale
ngoba umsebenzi anguthola yiphi yona ipaki ipaki engase Pinetown ngako Crompton khona indawo nje elapho engase Civic Center oh Ngangifike ngase ngihlale civic center lapho. ngase library Yes, Okay. ngifike ngifunde iphepha lapho ngiliqale ngala ngize ngiliphethe ngala ngoba ubaba wami wayekholela ukuthi ingane yomfana engasebenza manje kuba ishonanga leyo ya ngabe siyasebenza so sengiyavuka ke zonke insuku ngifike lapha ngithandaze ngihlalele ngifundele iphepha ngikoduke ntambama ngabona iphepha ngakuma auditions mangifika kuma auditions ngoba ngangikwazi eBethesda aka I want to sing gospel I want to sing gospel. Okay. Ngifika lapha yana ama auditions eBeth Center ngoba ngangikwazi ngenxa yokuthi ngangizama emagroupini ahlukene ngangcola neMCP ngaleso sikhathi. Mangifika kuma auditions kwathiwa sebethathwe bonke abantu. Okusho ukuthi bekumele ngi-SMS. bekumele ubhalise Yes, kanti manje mina iTV bingekho lento ngiyibona ephepheni manje ngase ngibambe ithuba. Mangabe ngifike eBeth Center kunama steps ehlayo ehlele ezantsi ngibona iqueue eyehlayo kanti ejoyous celebration. oh ngamanye amazwi kunama audition amabili endaweni eyodwa Yes. okay Ngehle ngama steps mangifika kungena abantu abawu10 kanye nami. Mangena la kuthi wasihlabelele ngithi oh Nkosi uJesu udalwe izinto zonke wanqoba ukufa wanqoba uSathane. Umuntu oyijaji ngaleso sikhathi amanathi awukwazi ukucula awusoze ucule kamuthe ekhaya ikuphi ngathi ekhaya kwangcolosi wathi hamba manje ugibela itekisi uyogqoka iphinifu uyolima awukwazi ukuhlabelela awusoze futhi ucule awuphiwe usakhona lo muntu usakhona uyakhumbula safa kolwandle lokukhohlwa okay cha ngisho yena ukubona engathi uyakhumbula aya kakhumbula akazi kusho ukuthi into ahlale yisho nje kubantu eyisholo nje kudluma angazi noma uhlale yishweni kodwa mhlambe yayiphuma ngelela mhlambe yayigcina hamba ogqoka iphinifu ekhaya wathi hamba ulime nje nje ngoba wakangcolosi ngoba ukwazi ukuhlabelela nje awusoze ukwazi iyeke futhi lento bangihleka kancane laba nami ngahleka kanye nabo ngathi nginywa ngama steps ngathi impela ungabone ngiphika uzongifuma ngelinye ilanga yasho lento ngaphakathi ihlala isholo vele nganyuka ngama steps ngahlangana nongihlangabezayo othi ngakubona uhlabelela kubiziwe sasibize wena la eSun Coast ngikukhumbula wangibhalisela wangishishisa yilana kuma esenginika u6 rand mase ngiyegoli usuye egoli wena awungena uhlulekile kulama auditions vele la ngihlulekile futhi ngiphume kuthiwa ngisoze yeah kodwa angisaqhubeki ngokushiwa sengiqhubeka ngokukimi yeah because lo muntu obengijolisa ngikwazi bengathi angikwazi la engize khona uthi angikwazi emhlabeni so njobe ethi angikwazi ku right lokwenzakalayo because avela ngikhuthazwa uye ngisikhuthaza mina ngahamba ngayegoli ngafika epark station ngalala ngalinda kwasa ngihambe ngifuna itheater le yaseGoli mangifika khona sekuvaliwe futhi ngoba ngangithandaze kahle kwaba khona uday 1 no day 2 shothi uday 1 wabambili ama callbacks ahlehliswa kwathiwa kufunakala abantu safika ngakusasa kwase kubizwa abanezimo ngase ngiyaphambili ngoba phela shothi ngangibonakala njengoba mina ngatonyolo kwathiwa abanezimo woza ngase ngiyaya ngafika ngahlabelela ngathi ngiyakuthanda moya engcwele igama lami nguNtokozo wakambambo alikasebenze lithi siphumelele kwahlekwa kancane ukucaca ukuthi mhlambe usisi wami ngiyamthanda noma ngifuna ukumimitate kwacaca ukuthi angifuni ukumimitate kodwa ngiwuntokozo nami ekhaya ngacula ngaqeda wayesethi ke ubabulindelani uhlala eduze kwefoni ngesikhathi esho yahlakazeka yawa yahlakazeka phansi bangihleka kancane base bengibeka amasemishi ke ngayidlela amasemishi ngayigodukela ngoba uphiwa namasemishi khona la ngiyabonakala kodwa Nkosi yami ukuthi ngempela nokudla kade akugcina sondela nje kancane bayakhala emakhaya bathi uzwakalela phansi asisondele nje kancane empopeni yes waphiwa namasandwich wacula kwaphela kanjalo wahamba ngayigodukela ngayiyele ekhaya ngayakoqhubeka ithemba likhona kodwa ngiyazi ukuthi ikhona ikhole ezongena ukuthi angiyazi ivelaphi ngangihlale nginocingo oluzongena kimi ngangihlale ngikholela ukuthi ukhona umuntu oyoyibona lento enginayo khona olalele ekhaya omvusela ithemba ngangihlale nje nginayo lento yokuthi mina angisoze ngiphelele la ngoba noma ngilele ngangayiboni ngiphelela endaweni eyodwa emveni kwalokho ke ngagoduka ngathi ngisebhasini nje suka kwaNgcolosi eziThekwini ngafonelwa ka4 ngoba bengifonela inqamuka ifoni ihlephuke uyakhumula amafoni ayehlanganiswa bangifonela ka4 kwathiwa ngithathiwe ke awana sing gospel ngafika ngaba kwi top 30 yase South Africa ngaba kwi top 2 yase KZN emveni kwalokho ngaphuma position 5 ngangawini
kwacaca ukuthi enami bese ngijabulile nginento ethi leya mali izosisiza ekhaya kodwa ngangawini ngase ngibizwa kwiJoyous waphoxeka ungawinanga ngakhala impela ngoba nami ngase ngibona ukuthi le mali izosiza ekhaya ikhona indle engayivusa kukhona nakade sebazi ukuthi hawu ungenile lapha yana bathini uma ungabe ungasawini khona babengifonela vele bethi ngifunani ngingaka wini umuntu njengama kumele abe lapha ngiyabaphoxa because anginabo ubuso bokuphumelela babengifona mina nginenhlanhla ukuthi umuntu mengabe engangithanda uyangitshela emake ngithanda leyo buso anginabo ngisho ubuso bokuphumelela ngifuna neTV batshela wena uyangifonela umuntu angitshele awunabo ubuso bokuphumelela awunabo ufunana ikuthini lento kuwena ngaphakathi mangabuyizwa uyakwazi ukuvala izindlebe usheshe unyathele ngamandla kakhulu noma uyaphoxeka ungene ekhoneni ukhali ngayifundisa ukuthi ngizwe mangizwe ubuhlungu ngiyamukela ngidlule ngigcine sengumuntu othukayo mangamukelwa umuntu eli once umuntu wafuna ungamukela eli bekungithusa because bengizazi ukuthi umuntu udinga intsukwana ukungiqonda so lo mana ngamukele eli uyangithusa wangaphumelela ku I Wanna Sing Gospels kodwa wabuye wabizwa usubizwa kanjani pho kwiJoyous sengiya kwiJoyous celebration makuzocula iTop 3 ngase ngingena iTop 3 ka I Want to Sing Gospel pho wena uphumanga nje kwiTop 3 wena uphume kwiTop 5 ube unumber 5 ila khona sekuthi ngoba ngiyitop 2 yase KZN senginabantu abangisekayo angiye yabona mamzanele indlela enganethwa ngayo ngalolo suku ngisuka emarket ngiya eDom ngasho ngathi hayi inkosi ngiyahlanjululwa iDom lendala ngangena ngo2 ekseni ngathi kuqulwe yami intando wacula ngo2 AM ngigqoke ngo7 yeah emva kwalokho abantu abafonela iJoyous kwathiwa ngiyadingeka angibanga khona ngokuthanda komuntu ngaba khona ngokuthanda kaNkuluNkulu ngase ngithola icall ethi sicela umuntu onjengawe ngenhlanhla lo wayethi angikwazi ucula uyena wangifonela esecela umuntu onjengawe engakazi kodwa ukuthi ilo wayasiswe ephinifa thina sikwazi ugqoke angazi nibiza ngani ijoyini sikwazi use stage seJoyous ufake ijoyini sasingaqali ke thina ukubona njengoba ngisho ukuthi wafika kwiziko elaqeqesha khona abaculi ungakaculi ngiyayikhumbula ngisho imibuzo wawuyibuza ngaleli yalanga kodwa sikubona ususe stage ushaye ijoyini yakho uhamba ngeenyawo into engajwayelekile ngitshele ngaleso sinqumo abaphathi mhlambe abathi hayi ichoreography leli culo lizofaneleka mawenza kanje kwenzeka kanjani ngifika kwiJoyous omunye umhlaba abanye abantu ngiumuntu ohlukile ngingena ngomnyango ngumuntu ohlukile anginamuntu ongisupporta emumva ngisupportwa okukini wonke umuntu nomuntu ozomthengela impahla mina kanginaye emveni kwalokho mangithandaza sekuzorekhodwa kwakhuluma izwi phezulu kimi lathi ngifuna indawo kwamaye enambethile ngathungelwa ingubo ehlaza ngimile ngilinde ukuthi ngiyifihle ngoba kwaba specific kwathiwa ngiyifihle nabe Joyous bayibone ngoba sengingena njoba uyibone ekhaya nabo babeqala ukuyibona emveni kwalokho mangingena kwiJoyous ngingene ngine show ukuthi okugcina ngoba umuntu onjengami ngiyohamba ngeenyawo nginje kodwa nginje ngenxa yezwi elikhulume nami angikho nje ngoba la kufunakala umuntu onje ngangena nginento ethi okugcina emveni kwalokho inkosi izokwenza ikuthandayo uwena mhlawumbe wawuyinyeza kubantu ophakathi kwabo uzibona ukuthi engathi angifithi la kunjalo kuyaba khona nokuzenyeza mawuvela uzazi ukuthi ukhule ngendlela engamukelekile ube nento ethi ngifuna kanjani ngifike kanjani la futhi vele anginako kwanele okokuba la nokuthi mangabe usunabantu bejwayele bona uhlobo oluthile lomculo wena ongalijwayele alibi khona ithuba lokukunikeza ichance ukuthi wena uhlwithwe uNkulunkulu kunabantu abahlwithwayo uNkulunkulu amsuse phansi kakhulu ambeke phezulu kakhulu so mase ngikwiJoyous ngafunda nabo babengakwazi okwami kwaphoqeleka ukuthi bakufunde bakucule ngendlela mina ke engifuna ngayo angithi uNkulunkulu umenikeza umuntu iauthority akamnikezi ngokuthi uvelaphi umnikeza ukuthi yena ufuna ukusebenza ngaye ngaleso sikhathi ngafunda kwabo nabo bafunda kwami wangena stage ngangena stage wathini
maye oke maye maye ebusuku namhlanje ayi Phumelele wakambambo esihlena namhlanje umprofeti intokazi yomthandazo Nkosi yami sisi wakhula njengamanye amantombazana ngelinye ilanga kwakhona insizwa ethi baba nathandana sakikiza kwathiwa uyashada uhlekani ngikhohle ukuthi ngayikashada ubuye ukhohle ukuthi wakwashada ngoba ngalimala kakhulu ngase ngithi hayi angikhohlise sondela kwi-microphone ngitshele injabulo ngesikhathi uyoshada ngesikhathi nje ubhuti efuna ukungilobola uhlale nami phansi wathi usifuna ukwakha umuzi ngangamkholwa wamane wangilobola ungakhohlwa ngingane engathandiwe kangako sengijabule ukuthi khona umuntu okwazi nokukhokha ekhaya sengiyoshada vele ngangihlala ngithi mina ngojabula emshadweni kanti angazi ukuthi umshado uzonginqaba zathandana khona lento ayishilo engingafuni ukudlula kuyona yes uthi uyingane engathandwanga yes ngikhule ngirejectiwe nje abantu bengakuthandi yes manje uyijabule kakhulu mawubona umuntu othi ngiyakuthanda futhi ngizokwakha umuzi nawe futhi uyakutshengisa ukungithanda wena wawumthanda ngangimthanda kakhulu ngangimthanda kakhulu shame nangena wathi uyalobola ekhaya walobola ekhaya uthanda umama uthanda abazali bami impilo yasekhaya uyayazi nje uyayamukele njengoba injalo senginengane la engayithola usinqobile kodwa ayinaye emveni kwalokho salobolana kwaba kuhle sashada masilobolana kukhona amaphutha enzakalayo mhlambe ukuqonywa okuthile okukhona bese kuba yikona ukuthi umuntu uyakhula akakasashadelwe mhlambe meseshadelwe noma esekhula nabazali emakhaya basiyala kuthiwa hayi ungabona insizwa yenza kanjena thina sabasemakhaya kuthiwa vele insizwa iyaqonywa wena bekezela unkosikazi uma wami ke wayenobuhlakani wakwangibiza sengizoshada wathi uneshoyini wathi makukhona into ungayiqondi iyekela hayi ke ngaba ngithi ngoba nginesimilo kulungile ngizoshada futhi ngizobekezelela izinto ezithile kwaba kuningi okwenzeka emshadweni umyeni wami ngicathi ngamthanda kakhulu ngaze ngajika ngaba uma wakhe then ukuba unkosikazi wakhe athi umuntu indaba ngisho njalo ingoba kwakulula kuyena ukuthi ahamba abuye aye emantombazaneni abuye kufika intombazane izomlanda nje ngemoto phambi komnyango kwami ngiyakhumbula ngelinye ilanga kwakwafika omunye usisi owafike wama wathi hey wena esho kuyena ngathi ngeke usho kanjalo kumyeni wami ningadelelana le kodwa hayi phambi kwami kukwakhe la uye wena ngaphandle kodwa la ekhaya kukwakhe ngendlela engangimthanda ngayo nangendlela engimhlonipha ngayo bamlando sisi la ekhaya ukhona wena akhulume nefoni nje ngikhona azaqede baze balandani azabuya buye uthini wena ibuhlungu inhliziyo kodwa ngithi kugcineni ngizothola imqhele okuyiphatha kahle umekulelo ngimeke sekutheni nje ngizongconywa uzongconywa nginento ethi ukhona umuntu ozothi wabekezela lo mntwana wayiyena umyeni wami uzoyiqhenya athi mina nginonkosikazi kanti ngiyadlala uzongala straight hayi uthini manje sengibekezelile sengiqedile wamane ubhuti wazwana nowakithi Sibongo kwambambo intombazane ethile ngazi ubuhlungu kakhulu because sikholele kutheni thina abantu once umuntu kwathiwa wakwambukazi owakini lo muntu ngisho ngabe kuthiwa sikaze sazane ubhuti wamane wathi sekhathele kungihlupha waqoqa ngempela uthe wakwala wathi usekhathele kungihlupha wakushiya wathi nje sengikhathele ukukuhlupha sengizwe ngife phela uxola kalula wena umuntu kona manje uxole manje sekright sengiyakuyeka ngamncenga ngathi ngahambi ongcono uthatha unkosikazi wesibili ima so wena futhi osumncenga wena okade exaka ngalezi zinto akade zenza wamncenga wena ngibuke ekhaya
ukuthi ngoba ngenza ngalutho kuzokwenzakalani la Kuzothiwa uneshow yina lento akayenzayo lo bhuti uyazi kusho ukuthini emndenini wakithi ukumane uphelele umendo nje cause abantu besintu phela kwisintu isikhathi esiningi idivorce ayivunywa abazalwane bazothini usiphumelele uhlabelela kangaka ugijima kangaka kanti uzomanaliwe nje ngabekezela wangala wangishiya ngakhala ngiyakhumbula ukuthi mephuma ngangigqoka ingubo nje ethile red nyana wahamba waphuma ngathi ayizobuya lanetha ngafonela uzethu ngathi zethu sakhile sihambile ngaphoxeka yazi ngoba wonke umuntu owephila nami abanye babethandaza babethola ukuthi sihambile bathi inkosi siyabonga because bayabazi ukuthi ngeke ngimshiye mina mamzanele ave ngithembekile kumuntu engimaziyo noma ngabe uwe mangabe uthi siphilelana ngeqiniso akekho umuntu ongakuhleba kimi ngithi sengimzwile ngibambe ngikwaziyo the minute umuntu ekhuluma into ebhedayo ngiba nento ethi ngizokhulekela lokho engikwaziyo kwande kona kunaloko engitshelwayo wangishiya umyeni wami wefika njalo azothatha impahla mhlambe nga4 yabona umuntu ekugcoba inhliziyo ukuthi phuma kimi wayazi ngiyamthanda mefike ekhaya usekwalile ngiyalithanda lelo kwaliwa wangala bandla wakwala wangala uboy waliwa dad wangala wena wonke wangala ngonke wangala ngihlonipha wakwala umenzela konke wangala ngizila ukudla ngithandaze avulekelwe izinto wangala bengigijima esibhedlela for uma wakhe wangala umama wakhe omzalayo owakhala ememeza igama lami kodwa wangala wasala kanjalo ungasala ngalini umefike ekhaya kulezi insuku esehambile esebuya ezolanda lezo ikipa zakhe ezimbala uthini manixoxa usakhuluma naye noma usuqumbile angikwazi ukuqumba ngimangazwe into enze kanje uyangena ashone ekamereni njengenjwayelo athathe aphuma mhlawumbe ufike uhamba nosisi othile ahambe usisi ahlekisana naye Nkosi yami wehleka kakhulu babe mhlekiso sisi futhi bengidelela wama kanjani udlule kanjani inyanga yothando lena baningi abantu besifazane abasesimweni esifana nesakho abanye bayasho ukuthi Nkosi yami ngathi ukukhuluma mina lapha ya kodwa bakaliwa mhlambe izenzo ziyabakhombisa kodwa bayasaba nabo ukuphuma kodwa futhi babekezele njengawe ngithandele lokuthi wawuthi ngelinye ilanga ngiyonconywa emazulwini ngiyonconywa umphakathi ngonconywa ngisho na uyena umyeni wami qobo lwakhe ukuthi ngunkosikazi mani ngiyabekezela kwangenzeka khuluma nalomuntu wesifazane ngidlule ngokuthi ngihlale phansi nami ngathi kambe yini engiyenzile eyenze kwavumeleka konke lokho ngokuqala ngadiscover ukuthi ngamthemba kakhulu ngamthanda ngaze ngamthemba ngase ngimthemba kakhulu ngathemba umqhele engizonikezwa umndeni nomphakathi nomyeni wami ngangadlulele kuthena umqhele ongifanele okaNkulunkulu ngafunda iBhayibheli engathi ngilele kwafikizwa base Philip 4 elithi ukuthula kaNkulunkulu okudlula ukuqonda konke ngoba nganginepain ethi ukhona yini umuntu ojezela ukwenza kahle mengiye kumyeni wami nganginento ethi ngaze ngajezela isimilo ngajezela ukuyiphatha kahle ngajezela ukuthi ngiright kona umuntu esengala sengathi sekhathele ukungihlupa yindaba kwakhathala yena kodwa iBhayibheli lahlala nami uNkulunkulu wahlala nami baqina kuNkulunkulu bami yaqhubeka ingelosi yami yaphakama ngamandla sengihleli ngedwa sengaliwe ngithelwe ngehlazo kodwa ngilenzile ihlazo imasiphumelele ngifuna ukwazi ukuthi abazalwane bathini ngalesi sikhathi unkosikazi ohlakaniphile uyawakha kodwa isulu uyawubhidliza ngamanye amazwi wena bangibhidliza straight abazalwane bangibhidliza ngegama lika Jesu bakushaya ngevesi bangishaba bangishayina ngomjive bengugqokile abangazi kwasho uNkulunkulu bangishaya ngakho konke bakufundela ivesi abanye bangifundela abanye baba kungibona bathandaze kuvuka izilimi ngithi ngiyayilalela izilimi zakhona kube ngathi ngingamtshela ukuthi khona into engayiphiwe uNkulunkulu ngiyakuzwa yazi ukuthi awusho lokho kuyikona kodwa engakudiscover abazalwana abaningi abashaya abantu balimela ukudlula lo oshayayo yabo lo oshawayo basuke belimele khona abazalwana abakholelwa kuphezulu kwepain abafuna ukuthi wonke umuntu aphile sengathi akukholutho kanti balimele sebelimaza abantu ngegama lika Jesu okunokuba badonsela abantu kuNkulunkulu bayabalimaza bafuna sonke siphile sakufa ngoba usukufile mawuphila amanga ngahlala kwazi kwadlula abanye babengangibingeleli namhlanje sebeyangibingelela because
ngalicela mina olwandle lokukhohlwa uNkulunkulu angikwazi ukuzonda mawunomoya kaNkulunkulu uNkulunkulu ekutshengisa izinto zabantu noma ekutshengisa izinto zomhlaba awukwazi ukudinwa uyafika mina lo muntu kimi ebusuku okhuluma nami wengubo ezimhlophe athi awukwazi ukumcasukela lo kudlule ngoba ngiswe nginento yokuthi ingelosi enginayo noma ubuNkulunkulu enginabo Nkosi ngicela ungisize nginawo amaphutha ngiyakwenza kodwa mangifundisekile ngizokwenza noma inkosi ishilo ngabaxolela abazalwane ngaqhubeka ngathi thethelela izono zethu leyo ngoma yavuka ngiphelele umshado ngiyisahluleki ngishade unyaka owodwa ngiyintokazi yakambambo ngihlaze ubaba wami eyiphoyisa lenkosi kodwa ngathi inkosi ngitshalile ngeinyembezi wahamba umyeni ngase ngithi thethelela ngizovuna ngaphezulu kokwazi angizovuna kwasemhlabeni kodwa ngizovuna iqiniso likaNkulunkulu yo ake sizwe abalaleli bathumela ama voice note abanye bayabhala lapha ku Facebook ake sibezwe ukuthi bafuna ukuthini kusiphumelele Lambokazi Nkambule Shilo wasiphatha lesayoni madoda wasiphatha lesayoni mase sisho sithi maye oke maye ngakufundela intokazi ezasizala madoda zisho lento ekuyisayoni lomfisa waqhumba ebangini indawo yethi entambanana ngithi nje hambambo siyabonga Sanibonani mamzanele ukhuluma noThembele uhlanga kaNkosi ekhaya sePeterdive kodwa ngisePretoria yo yangikhuthaza le ndaba yalosesi mina ngibona emehlweni njalo masakuma audition bazokutshela ngokungaboni so angazi mina ukuthi kahle kuculwa ngamehlo noma ngomlomo kodwa nje istory sakhe siyangikhuthaza mhlawumbe nami ngelinye ilanga ngizophumelela mhlawumbe ngibe nesifiso sokucula ngisasemncane nje bengitshela ukuthi mangikhula ngizohlangana noMama Rebecca ngizengeza ngahlala la ePitori ngicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizohlangana naye kodwa till today angihlangani naye tshala ezinyembezi Nkosi yezwa futhi yabona wena uzovuna yabona mama Siphumelele nawe mamzanele ngiyaqala ukuza ilokuzana angazi ngizwe ngiba emotional uma ngilalela osisi Siphumelele mbaba uNkulunkulu usebenza emfihlakalweni siyabonga mama Siphumelele kuba ube ufakazi ukuthi noma bengakubukela phansi kodwa uNkulunkulu mayekukhombile usuke ekhombile siyabonga kakhulu mamzanele ngubeko ndlela banongoma osuthu Ukhozi FM ngithi angibingelele ngobilo kamaphanga lo uanti ngqo makhelwane wakho Siphumelele ngikhona lapha kaNgcolosi esigodini sakhona eMshasi ngithi angibonge Siphumelele nasiphakamisa naphakamisa uNgcolosi ngithi halala phakama Ngcolosi wonke hayi umculo wangakithi lo esikole wayefunda ehlahlindele esikoleni babembiza ngoRebecca wayethi meqala amaculo kuthiwa hawu nango Rebecca hayi siyabonga Siphumelele phakama Ngcolosi phakama Mbonani mazethi noSiphumelele ukhuluma noShila Mbatha hayi ingoma le ethi ngijulise Nkosi othandweni lakho ngayithanda kakhulu mhla icula uSiphumelele yana ngiyamlandela nje kakhulu ku Facebook muhle uThixo ngekhathi zonke siyambongela usisi siyambongela Jehova mbusise njalo yabonga mazethi yo Khosi FM yabona nje umambambo lo lapha mina kade ngawuthanda umculo wakhe ivoice yakhe nje esagijimana ku-MCP kusakhona insizwa yakaNgcobo bebephithiza nayo impela ko-workshop zonke indawo insizwa kaNgcobo kuthiwa Linda wakaNgcobo la emaqadini endwedwe emzinyazi yo
Ngijulise Nkosi othandweni lakho. Hayi angifuni nokulimosha. Leculo lalisilapha sinomanga sisafunda isikole sizama kunzima. Ezama uma ukuthi ngihambe ngesikoleni nesalwazi sami sicule hey naleli tshala hayi usiphumelele nje ngingajabula ngabe ngase ngiphinde ngizwe umculo wakhe kulonyaka siyawudinga ngempela umuntu okwazi ukulapha ngevoice njengaye. Yo bakithi siphumelele uyaluza uthando babalaleli uyamona uNkulunkulu oyiguqulayo izimo. Ukhule uthi ubona abantu bengakuthandi uyabuzwa uthando oluthola kubantu abanye baba ukaze wahlangana nabo abanye awusoze wababona kodwa bazokutshela ukuthi siyakuthanda simina awukwazi kungabaculeli. Ngijulise Nkosi ngoba nami uyoyicula zonke kodwa ungijulise uyena isho siphumelele. Ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisa ukukholwa kwami thathu qobola nakho konke kwami Jehova ngiyavuma athi ngijulise Nkosi othandweni lwakho yandisa ukukholwa kwami thathu qobola nakho konke kwami ngikunikela kuwe Jesu ngingayisantoni naku efanele ukubonga kwami thathu qobola nakho konke kwami Jehova ngijulise Nkosi Moncwele siphumelele. Ngikubona ugijima nomkhuleko. Ngibona umemezela ushaya icilongo uthi wozani sikhuleke. Ivelaphi lento ngiyazi izolo bukade unomkhuleko uqoqa abantu ubiza abantu uthabeze benje ngoba benjalo bezokhuleka engikholwa ukuthi usazoqhubeka uyena kwezinye indawo uhambise leli ivangeli lomkhuleko namandla omkhuleko. Tshela abantu tshela abalaleli utheni uNkulunkulu. Impela nawe ngumprofeti because ngokwesaba ukuthi uNkulunkulu mekhuluma nawe ngaba neaccident ngaphoseka kwale kukhulumizi uma ungavumi ukubiza abantu kuyothandazwa uzophelela khona lapha wathi mawungavumi uzophelela la yayiliyehla imoto ngathi mangicheck inyawo yisasebenza ngathi inkosi ngizovuma ngizobatshela abantu waqhamuka umuntu ogqoka ingubo emhlophe ngapha eminyama ngapha wathi ngingakusiza ngani ngamnika ifoni washutha isithombe wabuyisa nokuba ngatholakala lapho ngaqala lapho ngabiza abantu umama wesaphila ngangikhala zonke insuku ukuthi kuzobe ngathi ngidelela befundisi because ube specific wathi abefundisi bashumayela belimele athi eqeda ukushumayela ehle elindwe inkinga athi eqeda ukushumayela izingane zakhe zifuna izinto akazenze njani kwathiwa ngibiza umuntu ewuye me udokotela akeze ewusiphumelele ayoba uDr Siphumelele esesemsebenzini umuntu nomuntu akathola ichance yomuntu noNkulunkulu ukuze abantu bakwazi ukuyokwenza imisebenzi abayiqashelwe kodwa bengalimele ngoba kunabantu abalimaza abantu. Umsebenzi wami emhlabeni mina ukuthandaza mina mamzanele ngithandaza every day hayi ngithandazela mina kodwa uNkulunkulu unento ayenzayo nje engingazi ngayibiza ngithini mangilele ngimane ngitshengiswa izinto thola ukuthi ngizothi ngilele ngitshengiswe ngalo phinde ngitshela ngalo abanye ngize ngilwiswe uthola ukuthi angisakwazi ukukhuluma ngisakwazi kwenzani usinqobile nje weza jike agule ngoba kumele ngiye endaweni uza confirm nangengane yami athi manje ngamtsheli ubani makuwe nje athi uma wakho mengamtshele ngedlulisa imessage ngizokwenza wena ungakhulumi bazalwane mina yikho into engiyifunayo
asikhulekeni kuNkulunkulu kuvela amandla kaNkulunkulu uthi usisi okhulumayo yena akaboni ayikho into ezisubuhlungu inhliziyo yami njengokuthi sesize sajwayela asazi yini ukuthi sikholwa uNkulunkulu ovula amehlo sikholwa uNkulunkulu oshintsha umlando izolo besithandaza wonke umuntu uvumelekile ukuthandaza okholwayo nongakholwa wonke umuntu engikhuleka naye angibakhiphe emabandleni kodwa ngisiyakhuleka ze bathola amandla ukuthi ayo asharisha kahle ayoseva kahle ngoba abanye bayaseva bagcina bangasakhonzanga ngoba banakekela mhlawumbe umfundisi noma kwenzakalani mina into engifuna iyodwa uthe uNkulunkulu eSouth Africa izongawabona ama-elections masingathandazi lizovalulize wathi uNkulunkulu kumele kukhuleke labaholi bangadlule emhlabeni ngoba kunomholi mengasadlule emhlabeni lelizwe liyophenduka igazi ngabona ngime phezulu ngiphethe iflag leSouth Africa kwathiwa kumele kube kumiwa phezulu kuthandazo kuthiwe baba wethu osezulwini wahlabelela umuntu wathi Thixo uNkulunkulu wethu sinecala phambi kwakho kadese delela yonke imiyalo yakho yonke imiyalo yakho kwathiwa kumele kube ibandla limile okholwayo nongakholwa owonile nongonanga ngoba makufika isichotho silimaza wonke umuntu kwathi into ezosiza yilo washwele baba iba nomusa kithi ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukugijima kodwa nangu uNkulunkulu namhlanje ngicela ukusho into ezosindisa izingane zethu iqede lo nyaka into ezosindisa ukuguqa ngamadolo awukhohlwe ibandla lakho akekho ngonile ngoba singabantwana bakaNkulunkulu ngicela siphakamise izandla sithi Thixo uNkulunkulu wethu sinecala phambi kwakho uIsrael owajeza awujezanga ngoba wone wonke kodwa wajezela ukuba ngumIsrayeli nabazalwane bazojezela ukuba ngabazalwane umkhuleko impilo yami amen Siphumelele uhambe kanjani kwijo yaso sangaphindela kulomzuzu ongodwa uma ngabe ithuba likhona noma kwaphela isikhathi noma kwaphela icontract wathi uJehova soke isikhathi sokuyeka kwase kunyaka wesi7 ngaresign ngayeka kwayeka wena indlela kaNkulunkulu ayifani nezabantu kunjalo nemicabango yakhe yes mabengimema ngiyaya isekhaya kwijoy celebration ingakho every time ngithandaza mabezo recorder I pray khona babuzayo ukuthi esikoleni wafunda kuziphi ikole ngafunda eNqolelwazi eSilindele eNqolelwazi eLabor eHlahlindlela eGagasini eSiphingo iziningi kakhulu mhlambe zu8 ikole ngafunda kuzona yes abazalwana abafisa ukuthola mebefisa ukukumema bazokuthola phi Siphumelele utholakala ku Facebook okwamanje khona ipage lethi Siphumelele Mbambo Isayoni mangabuye lapho wakhuluma nami ukuze kuba ba serious ngizobona lapho ukuthi umuntu serious bese laba bangithukayo nabakhuluma kabi ba right uzofika uthi uzoganga bese uyasindiswa enjalo yes okay thank you bazokuthola nje ku Facebook ngicela bangithole ku Facebook okwamanje ukuze sithole ukuthi ba serious i-direction siyathanda kakhulu uNkulunkulu engathi angandisa lesi sipho akuphe sona ayike nginibingelele ngani zakwethu kuzo zonke indawo